ebireri mpiguza ndabeho ubwe barakugotomera byo kunywa bitari bya muringo gumwe omukazi kike kinihiro huto bunuzi hagati y'amashemerwa hamwe n'amatwenje abeshongozi batara bamwe na bamwe bacamwira abahagizi ba Radio West okufa kwabura omwabazi ogu abahereza ba Radio West bakwatanise n'abashagikire kinihiro cy'omwaka ogu bayetororo mu rurembo rwambarra okongera kweta abantu kwijo mu kinihirizo baryanye nchakare omwaka ogu Radio West nejaguze emyaka 27 yasyo mbuhereza kandi ekinihiro cy'omwaka ogu ekyesirwe huto bunuzi nikija kubahizo baryanye nchakare 25 omukishayika kyeka kandi okutaha munashirinje omutwaro gumwe gwonka ahabwa TV West nde era akiza